Kuwa 28 Gashyantare 2026 Amerika na Israel bagabye ibitero bikomeye kuri Iran, bateye imijyi irimo n'umurwa mukuru Tehran, bavuga ko bashakaga gusenya ibikorwa bya gisirikare n'ibya nucleaire bya Iran. Perezida wa Amerika yahise avuga ko igikorwa cya gisirikare kigamije gukuraho ibyago Iran iteza Amerika n'abafatanya ibikorwa bayo. Mu gusubiza, Iran yahise irasa misile nyinshi ku birindiro bya Amerika mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait na Jordan. Iran kandi yarashe misile igana Israel, bituma silent cyangwa impuruza zivuga mu gihugu hose. Uburusiya bwamaganye ibyo bitero bya Amerika na Israel, bukaba bwahise bwita ibyo bitero igitero cyateguwe mbere ku gihugu kigenga. Ibi byose byatumye isi igera ku rwego rwo hejuru rw'ubwoba bw'uko iyi ntambara ishobora gukwira mu karere hose. Reka bagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye, mwiyumvire ibikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati, aho isi yose yatitiye iri gutekereza ko hashobora kuba hagiye kuba noneho intambara ya gatatu y'isi. Twese cyane rero, Amerika na Israel bagabye igitero kuri Iran, humvikana ibisasu muri Israel no mu bihugu by'Abarabu byo mu kigobe cy'Abarabu. Umukozi wa leta ya Amerika yabwiye Al Jazeera ko ibyo bitero byakozwe nk'igikorwa cya gisirikare gihuriweho na Israel na Amerika. Amerika na Israel bagabye igitero kuri Iran, aho ibisasu byumvikanye kandi bikagaragara mu mujyi wa Tehran no mu bindi bice by'igihugu, mu gihe nanone ibindi bisasu bisa n'ibyo kwihorera byibasiye amajyaruguru ya Israel n'ibihugu byinshi by'Abarabu byo mu kigobe cya Persike. Ibisasu byinshi bya misile byaguye ku muhanda wa University ndetse no mu gace ka Jomhur mu mujyi wa Tehran, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'amakuru cya Fars. Umunyamakuru wa Al Jazeera uri aho byabereye yavuze ko umwotsi wabonetse uzamuka mu mujyi. Ikigo cy'amakuru Tasnim gifitanye isano na leta ya Iran cyatangaje ko ibindi bisasu byagaragaye cyangwa byarashwe no mu gace ka Seyedi Kandani kari mu majyaruguru ya Tehran. Ibindi bitangazamakuru byo muri Iran byatangaje ko ibitero byabereye hirya no hino mu gihugu, harimo no mu ntara ya Ilamu iri mu burengerazuba, mu gihe igisirikare cya Israel cyemeje ko cyagabye ibitero mu burengerazuba bwa Iran. Igitero cya Israel kibasiye ishuri ry'abakobwa bato riri mu mujyi wa Minab mu ntara ya Hormuzgan iri mu majyepfo ya Iran, gihitana nibura abantu 40 nk'uko byatangajwe n'ikigo ntaramakuru cya leta IRNA. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yatangaje ko ibyo bitero byibasiye ahantu hatandukanye ha gisirikare naho ubwirinzi ndetse n'ibikorwa remezo by'abasivile mu mijyi itandukanye. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibyo bitero bihuriweho byari bigamije gukuraho ibyago byihutirwa bituruka ku butegetsi bwa Iran. Yagize ati, mu kanya gashize igisirikare cya Amerika cyatangiye igikorwa gikomeye cya gisirikare muri Iran. Intego yacu ni ukuri abaturage ba Amerika gukuraho ibyago bituruka ku butegetsi bwa Iran. Umukozi wa leta ya Iran yabwiye Reuters ko Tehran iri kwitegura kwihorera ku buryo bukomeye. Televiziyo ya leta ya Iran nayo yatangaje ko Iran iri gutegura kwihorera kuri Israel no gutanga igisubizo gikomeye. Umuyobozi mukuru muri leta ya Iran yabwiye Al Jazeera ko inyungu zose za Amerika na Israel n'ibikoresho byazo byo mu burasirazuba bwo hagati byahindutse ibitero byemewe kandi ko nta mipaka isigaye nyuma y'ubugizi bwa nabi. Ibisasu bya Israel, Bahrain, United Arab Emirates ndetse na Kuwait. Ibisasu byumvikanye cyane mu majyaruguru ya Israel mu gihe igihugu cyageragezaga guhagarika misile za Iran zari ziri kuza nyuma gato y'uko Israel gabye igitero kuri Iran. Ibyo biturika bikaba byumvikanye nyuma gato y'uko igisirikare cya Israel gitangaje ko kigiye gukoresha uburyo bwacyo bwo kurinda ikirere kugira ngo gihagarike ibyo bitero bya Iran. Nta makuru yahise atangazwa ku bantu bahitanywe n'ibyo bitero cyangwa ku byangiritse. Ibindi bisasu byumvikanye no mu bihugu
ibihugu byinshi by'Abarabu byo mu kigobe cya Persike bifite ibirindiro bya gisirikare bya Amerika birimo Qatar, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain. Ikigo cy'amakuru cya Iran Fars News Agency cyemeje ko Iran yagabye ibitero ku birindiro bya gisirikare biri muri ibyo bihugu, harimo ikigo cya gisirikare cy'indege cya Al Udeid muri Qatar ndetse n'icyicaro gikuru cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi US Navy Fifth Fleet muri Bahrain. Minisiteri y'ingabo ya Qatar yatangaje ko yashoboye guhagarika neza ibitero byinshi byari bigamije kwibasira ubutaka bw'icyo gihugu nyuma y'uko hatanzwe impuruza inshuro nyinshi. Ikigo cy'amakuru cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyatangaje ko umuntu umwe yapfuye muri Abu Dhabi nyuma y'uko misile za Iran zihagaritswe. Mohamed Selum, umwarimu wungirije mu bijyanye n'inyigo z'umutekano muri Doha Institute for Graduate Studies, yabwiye Al Jazeera ko Iran ishaka kongera igiciro ku bihugu byo mu karere bifitanye umubano wa hafi na Amerika. Yagize ati barimo kugerageza gukurura ibindi bihugu byo mu karere muri iyi ntambara bashaka kongera igiciro kuri ibi bihugu, wenda bizeye ko bizashyira igitutu ku buyobozi bwa Amerika kugira ngo ihagarike iyi ntambara. Igikorwa gihuriweho na Amerika na Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ibitero kuri Iran byari bigamije gukuraho icyago gikomeye gishobora kurimbura gihuriweho na Israel na Amerika, kizashyiraho uburyo butuma abaturage ba Iran b'intwari bifatira icyemezo ku hazaza habo. Inashimira Donald Trump ku buyobozi bwe bw'amateka. Umukozi wa leta ya Amerika yari yabwiye Al Jazeera mbere ko ibyo bitero byakozwe nk'igikorwa cya gisirikare gihuriweho na Israel na Amerika, kandi Amerika yari yamaze gushyira mu karere indege nyinshi z'intambara n'amato y'intambara kugira ngo ishyire igitutu kuri Iran yemera amasezerano ajyanye na gahunda yayo za nucleaire. Undi mukozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Reuters ko ibitero byakorwaga binyuze mu kirere no mu nyanja. Kimwe mu bice byibasiwe mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, cyari hafi y'ibiro by'umuyobozi mukuru w'igihugu Ayatollah Ali Khamenei, nk'uko byatangajwe na Associated Press. Nk'uko umukozi wa leta yabibwiye Reuters, Khamenei ntabwo ari muri Tehran kandi yamaze kwimurirwa ahantu hizewe. Umunyamakuru wa Al Jazeera Maziali Motamedi uri Tehran yavuze ko imiyoboro ya telefone zigendanwa yahungabanye mu bice byinshi by'umurwa mukuru. Yagize ati kugeza ubu ntibishoboka guhamagara. Impuruza muri Israel. Mu gihe impuruza z'akaga zavugaga kandi hakaba hatangijwe ibihe bidasanzwe by'umutekano muri Israel, igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyatanze impuruza yo kwitegura kare kugira ngo abaturage bitegure ko hashobora kuraswa misile zerekeza ku gihugu cya Israel. Ikigo gishinzwe ibibuga by'indege muri Israel, Israel Airports Authority cyatangaje ko ikirere cyacyo cyafunzwe ku ndege zose zitwara abasivile kandi gisaba abaturage kutajya ku kibuga cy'indege. Ibi nabyo byahise bigira ingaruka kuri Rwandair, aho Rwandair nayo yamaze gutangaza itangazo ko yahagaritse ingendo zigana muri Israel. Nk'uko umukozi wo mu rwego rw'ubwirinzi bwa Israel yabibwiye Reuters, ibyo bitero byari byarateguwe mu mezi menshi ashize kandi itariki yo kubitangiza yari yarafashwe ibyumweru bishize, nubwo Amerika na Iran bari bagikora ibiganiro. Mehran Kamalava, umuyobozi w'ishami ryitwa Arab Center for Research and Policy Studies, akaba n'umwarimu muri Georgetown University muri Qatar, yavuze ko Israel bigaragara ko yagabye igitero kigamije guhungabanya ibiganiro byari biri kubangira. Ngo rero murabyumvira neza cyane aho ibintu bigeze muri Arab hagati ya Iran, Israel, Qatar, Bahrain. Ibyo bice byose bikaba bikomeje kuvuga ibisasu, isi yose yahungabanye. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati ese ibintu biraza kurangira bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yarakaye, yatangaje itangazo rikomeye cyane. Ni ijambo yagejeje ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragaza ko ibi bitero bishobora guhindura uburyo intambara yo muri Iran yari imeze, kuko Leta Zunze Ubumwe zabyinjiyemo. Israel nayo yarakaye, Iran nayo iri gusubiza mu buryo bukomeye cyane, aho ibirindiro byose biri muri iki gice cyose cya Kikigobe byose by'abanyamerika byatangiye kuraswaho na Iran. Biraza kurangira bite rero? Turakomeza kugenda tubakurikirana iby'iyi nkuru. Mukomeze mwane nanjye hano kuri Pilot News TV.